Imbag nga daw mo, sir. Ay, awas tamit mama pa. Survey lang ko, sir, para kita may kanti ayuda. Uy, ayuda manin ma'am. Win, sir. Ay, nagbayat man. Mayat garod eh. Ado tayo ayuda ta. Minagan mo, sir. Ay, pam ni Rodelio Baloran ma'am. Rodelio, Baloran. O, ayuda manin. Win, ayuda ati, sir. Yung trabaho tata, sir. O ma'am, paramers. Farmers. Nagriya ka rin ma'am, di paramers. The vision, sir. Ay, awan ma'am. On vision. Awan bisbisyo ka tao ma'am. Ay, mayat man garod, sir. Mga sajay. Gininom ka te arak. Ay, awan pulos nga rin ma'am. Ay, awan. Anak pa teammate, tikim tiarak, manibo di. Kung panaramramanan. Mama, turog gamit no tingal daw, sir. Ay, awan ma'am, kung hilig deta ta pa, siyempre ang mumit ti nagagit na tao. Ay, sa bagay, sir. Mayat deta. Magamin ati, sir. Para ka dagitay ko lang ati, sir. Ti, May kanti ayuda, dagi lang batugan, sir. Dagi dabisyo na. batugan nga. Batugan, sir. Dagi taon. Ubrain na nga eh. Sadot kas dyan. Sa dut. Tambay lang. Kasi, sir. Nyamit natin ba? Sir, sayang ati dress mill ni. Nagagit kamit, sir ni. Inal daw ka pa nga pankuman kas kadakwan ni. Sano ka ngayon maikanti kas toy? Nga pa, iyawat ko lata jay daduma ato yun ata. Wa? Para dagitay agin inom lang ti arak ato sir. Nyamit din. Ba mo kumakarot tatay, ma'am ah? Hana sir ta, nag-survey na ko muna. Nagwanak ko muna kanyam. Tano kasta amok yik ikak sir. Jay. Rinabiin ak may inom ka. Haan? Hindi ba Imbaga to yun sir ni awanin ata na listamit din sir. Nyamit. Balin ani sir o. Tapit 3,000 ato ni sir o. Nyamit ti gastan, ma'am. Sige sir, para giti sadut lang ato sir. Giti tambay. Naikapis ka manin sir. Pasensya ka, naggagit kami ngamin. Nga mabalin ka niyang ati sir. Para kada giti batugan lang ato. Sir, thank you. Nyamit deran, ma'am. Ba mo ko mga dagos ah. Sayang pa. Hindi. Yun, bud ko may inom na. Nyamit tin, rinabiin na giinom ka.